Prank. Ayo. Kuanon dire, ma'am? Kuanon? Naon tay delivery ba? Ah, Delivery. delivery o. Nag-order mangod si Melissa Kuanon og sound system. Dai. Na nakatonak ka. Sina delivery. Melissa Kuanon eh. Melissa Kuanon. Wala mo ko nag-order, sir. Isa day, order. Sounds manggod ni kuan. Bluetooth. Order, sir. Di maglisod na mga balik ani ma'am. Dugay mangkod na, ma'am. Wala. So, apalihong lang og pirma aning kuan ma'am. Oh, sige din ng kukoy. Palihog lang kog pirma ani sa kuan ma'am kay Nang ba? Bayo dek mo ko. Uy, ah. Nang pero pa dadating. Ayan. Ayan, ko.